هي سورة الأنعام سنة سورة المائدة أنت لا لتفسير لا سورة لبولوما أمنا دقرنا سورة ورنا لا أيفو ماكو سورة الأنعام سكونو باوم بيكفون إن سورة إنكونو سورة ayam bi duru tartibu nuzul la ayam bi no soron bi durna do soron worna do tartibu li musafila gafet ku chola ga jignina alay bi duruni durna de ayan jati ayan keme ani bi woro ani duruye a kelima jadi kelima ba saba ani biduru an duruye a harafi jadi harafi batan fla ani kemenani ani tan ani segi jignoro o makande makan sorondo ya wele li dhikr lan amfiya in bab tasmiyat likul bism al-juz'i wa hadhihi surah nazalat jumlatan wahida ma da 6 ayat bena na ñoo fi fu ayan woro malika ba bi wolo bla origina ka faraka origina nay mangambu ye ni ala sinali jigina sufire ala kira ko kwasibi sufilaina wa hina nuzulha ajinguma sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira labana abi suwan la fu abi sujudi hina idin hukma fi kullu zalika ta'zim ko bela jilengera bonyani de kama soranga konye yanna ma istimilati alayhi min tawhid bari soranye talige minga kamini alaga kelebantiala wa iddatu jumlatun min ani do chamanja tili kamini kirawla ka halala banga ka bo haramula sugono bauna mo soro indanala warada annaha nana ko soron fatihatu tawrat ko tawrata damina ali ana dafala ila akhiruhu ko yahud laban wa ila akhirul dogo isra'il laban fi ayatun nazalat ayam bala ojigina wa ma ha 40000 malakin malika babina ni ba no fi hiya wa indahu mafatul ghaibi ko be ala yuru wa an jabir anna rasulullah sallallahu ya min jabir la ko ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko qala man qara thalatha ayat ni ma min ayan sabankala suratul an'am damna la ila wa ya'lamu ma taksibun kadabila wa ya'lamu ma taksibuna wa kullun lillahi law arabi malika babina ni be sinyo iye yaktubuna lahu ulubi sebeni ke iye isla ibadati ukabatu nyona la ko kiyama dom وينزل ملك ملكا دو بيجي من السماء بوسانفي لسانغولنا ولوبلاناي ومعه مرز بري بابلو من حديد كامني نغلا فإذا أراد الشيطان ni shaytan yala yini waswasi like sura in kalambai هي في قلبه wala aya nunun kalambai wal maka fendo jigin ikono ضربه shaytan ba tigi ko mana malika ba ko si فيكون بينه وبين 70 hijabu bi wolo blabike ani malika ani atigala moche فإذا كان وسوس الفرا وإني آية سبعين نعم فإذا كان يوم القيامة نقام دون سرا قال الله إنس على باب كوتاما غسملا يوم لا ظل دومين نسمته فنغسما وكل من ثمار دونك كمنك أرجينا يردونا جنتي نعم وأسر من كل إيغامي كمنا الكوثر كولا واغتسل من إيغاكو جسملا وأنت إيه نكا جوين ندي ماي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نعم الحمد سوران دورمبي كنا كنو ولودا من الحمد نيا دوي تنو لله تنو بعلي الذي علمي خلق السماوات نايسان كلودا والأرض أنا دوما كلو وجعل الظلمات أي دبي فيونجي والنور أني نورو ثم دبي نوني وكاشا وكسايوكي جماعي كسجين الذين ما منهم كفروا نولو كافريرا ربهم نومي يادلون نولو ببولو كيني علي بدولا كسرو فوي مانغا فراركا جانغونا كيناي
والذي على دي متى خلقكم نا ياودا من طين كمني بغلا ثم ويا أوفا دالي نوي آدمي كمني بغلا نم ثم كسغي قضى أجلا على وادي جيري وأجل وادي وري مسمى وتغفلن بي عنده ayu ala yoro kunu ningama ثم alay dati ke fly dati do no seraw wisa ay dati do fana dantige no seraw be kunu ثم kasagi أنتم aw kafir nunu تمترون aw bisika kunna هو الله ala de mana masai في السماوات sangulula وفي الأرض dumagulula يعلم سركم abaga gundu don وجاركم naga bangalen ويعلم ما abifindon تكسبون nabu bara وما mana adama dinga dati fen wajibe leedo de jidi ati nagasi si jidi li ani si nagasi li sinji tuguli kama igado ka foko wala tuguli kama dogo ko la ini barka de wati fitni ngonna na bi ko bawki dogo ay ko do bi sigata dati doyna ka fara dati doyga wala ka dobo doyna ka do fara doyga ya lagali ko Dawud alayhi salam terik mabulu o sawati sira Jibril ya fayi ko foy ma ci sila fotle biduru Dawud terge nyonyu fu la Dawud yo fa terge ilabi fukatle bidurna se ya ka darakata ko abita Dawud fenno kana foli bilala atimin dolati minani fandando yi ay dumuni ndi umma Jibril jigna Dawud ga aya khbare ga fako ko alaye sambi duru fara asika naga saragatin sabi odona nam وما تأتيهم من آية dadi mana kabako fo edina umma من آيات ربهم mino maga kabako la إلا كانوا kage موردين nam kodi bawe عنها tabo ayma وقد كذبوا abatu ngalon tigara بالحق nichi لما tumami جاءهم nichi nanuma فسوف soni يأتيهم أنباء ما pengi barabina umma كانوا nukera يستهزئون nubuyele bonna به noy ألم يروا yalo luma yeli ko katama wala kata shami yamfanya tanuma كم joli do أهلكنا nanyo halaki من قبلهم kago unye من قرن mini mandonna مكناهم anyo mandonnum basgi في الأرض dugolola ما hakila لم نمكن na mo nyogon basgi لكم na mo nyogon basgi di awma وأرسلنا السماء abora koflella kana kene gangoma anya jijigi عليهم ukan مدرارا tugutugulila وجعلنا الأنهار anya kofolo uke تجري kofolo mbebuli من تحتهم kasigi yoro jugoro فأهلكناهم anyo halaki بذنوبهم nuga junubuye وأنشأنا قرنا anya mandon sinti من بعدهم utemenengo آخرين mandon wedewe ولو نزلنا كتابا nangunye kitabu jigi عليك imam laminga في قرطاس pesebe mbulula فلمسوه nuyo mali nyonya بأيديهم nubuluwe وقال الذين magumbafo كفروا maminun gabriara إن هذا nimake foye إلا سحر pokortede مبين ni abangaledo وقالوا uko لولا أنزل ملك unakolika malika jigi عليه muhammadika ولو أنزلنا ملكا nangunye malika jigi لقضي الأمر hukum bisinga halakeli konyo kiri ثم kasagin لا ينظرون utu makono ولو جعلناهم nangunye ake ملكا jigi malika de لجعلناهم nangume malika nge رجلا che manifin che mande وللبسنا ما nangume fo nyami عليهم
ukan nu yero bi ko nyami yere ukan ولقد استهزئ bari kumba fago ni nyamani fidi kuma uchugo abadu yele bonnage برسل ni kirawe من قبلك kako enalinye فحاق fe masiba jigina الذين ni mawye سخروا nu yele bonnage منهم kaminula كانوا nu keda nu yele bonna ni oye قل mawlamine ka fu umma سيروا aitama في الأرض duguma kolola ثم kasagin انظروا ay flelige كيف suguyammi كان عاقبة ni kira المكذبين galontigiya bawo laban kirawe قل afu لمن ما yala fembe joni mbolo في السماوات kenye joni tay fembe sangolola والأرض an duguma kolola قل e ka fuma لله fenfe no bi sanfe ani fenfe no bi duguma o belajelen ye ala de taye nu masika jabu dima كتب الرحمة o ala inde hini wajibiya على نفسه ka kiri ayre kunga fasaunti ala kabo ayro ليجمعنكم wallahi ala imbe aw faranyogonga إلى يوم ta القيامة qiyamad dumma لا ريب sikate o donna bibi saraniga baraye الذين maminu خسروا no أنفسهم bonena unniunna وهم ulu لا يؤمنون ulu te limanaya وله ما fembe be alaye سكن no jigina الليل sula والنهار ani tilela وهو ala السميع ede meni bae alalim alli don gelaye قل ni tangali ayawundo e femfe nobi sigi wala nobi wuli sa e tlife ni sufilala bebe alaye be alaga damfende foti sika alake nam قل afu أتخذ وليا yara nega besiri ba sumina غير الله ko ala tana e ko obatu فاطر السماوات anake ana chene bulode ala me sangulu dalibaye والأرض ne duguma golo dalibaye وهو ala يطعم ale be dumuni lige ولا يطعم udun da ale dumuni قل ala de be jon gersege jonte ala gersege de qul egafu إني ne أمرت yene nyamariya أن أكون ko ne kake أول من ma foloye أسلم no silamara kamini ni manton inna ولا تكونن kon kana ke من المشركين langa fudoye ka fengore batu ka fara ala kan قل egafu إني ne أخاف misran إن عصيت ربي ni yemakuta عذاب يوم donga lazaba kuro عظيم loga bon من mauma يصرف nu lazaba yelima عنه kabo otigila mugoma يومئذ odonna فقد رحمه abate ala otigila mugo hine goyi وذلك o minyoye الفوز ori ni rosoroye المبين no bangale do وإن يمسسك الله ni ala e joyin somina بضر ni toro e ka bana sima ka fandanya sima ka balau bilai kan فلا كاشف da ala ko kordali bagate له we alni nye be jera kubo kurta atisi ka kurta إلا هو fo itisi ka kurta fo ale ala minya bilaila وإن يمسسك ni ala ye sumina بخير ni hira ye ka ni kene dima ka fandanya dima ka se dima ka bonya dima فهو igado ala قدير ale sebaye على كل sembe شيء la jelenga وهو awo ni ala joro soni ni mantiali o yala ni yoro de nam wa ale alai القاهر ale de karabali bagay فوق عباده gajon sanfe وهو ale ala ale de الحكيم ga kiri bene me ka damveunna الخبير ale de don gela ni jonga gunula ko nu ga bangena ko bela jelenye قل tumami nu ga ala grama kunna amma ni fenye no bi shede ye ki kirai bari kitabu ga ngaw bani ma wolu ko ku ti don qul ekafuma أي شيء yala feñ mambeno أكبر minga bon شهادة siriya ye قل ala ka sheda diga boni fembe afo allah
Allah ta'ala daga shede ga bon شهيد ko ala ndu shede di nece ani auche we wahidi إلي kana nema هذا min القرآن qur'ana inna ينذركم yala danneka au bagali nay ومن au maganga wani mau bela jeli بلغ ni qur'ana sira o tigila mugumma إنكم yala au bi shede yawa مع الله anna alihatan ko badul fen jamon be مع الله kafara alaga ne badu fen werewe قل afuma لا أشهد ne di sheria noye قل afo إنما هو badu fen ni che إله oye badu fen de واحد me badu fen gelenye إنني ne بريء mbare lembe مما kabo fen to bela jelimma تشركون na bo fara alaga الذين maminu آتيناهم na nye الكتاب kitabu doluma يعرفونه olube muhammadu don كما komi na fo cogomi يعرفون nubu أبناءهم udenw don الذين maminu خسروا nubu na أنفسهم uniw na وهم olu لا يؤمنون utelimaniya ومن maasiti yen nɔ أظلم min ka dɔɲɔni ka bɔ ممن ka tɛmɛ mɔgɔw kan افترى n'a ye كذبا nkalon tige على الله k'a da ala la أو كذب wala nkalon tigiyara ni ala ka ayaw ye إنه ka dɔn ko n ye لا يفلح الظالمون dɔɲɔlikɛlaw tɛ niyɔrɔ soroge ويوم i ka dɔn daasi نحشرهم dɔn min n'an b'u fara ɲɔgɔn kan جميعا u bɛɛ lajɛlen ثم ka segin نقول an b'a fɔ للذين mɔgɔw ma minnu filangafiyara أين a شركاؤكم jɛnyaw bɛ min الذين jɛnya minnu كنتم n'aw kɛra تزعمون n'a b'a kuma lankolon fɔ k'olu faralen bɛ ala kan ثم ka segin لم تكن فتنتهم لم لم تكن فتنتهم foyi ma kɛ u ka jarabu ye kalansira ye fila ye fitinatuhum u ka fitina ma kɛ fitinatahum fɛn wɛrɛ ma kɛ u ka fitina ye إلا أن fo ninnu de u قالوا ko والله an kallana ala ye ربنا ala min y'an daba an ma ye ما كنا an ma kɛ مشركين filankafuw ye انظر nam e ka filɛli kɛ كيف cogo min كذبوا n'u ye nkalon tigɛ على أنفسهم yɛrɛkun ka k'olu ma fɛn fara ala kan k'a sɔrɔ olu ma sɔn ka ala bato ma sɔn kira ma وضل ما fɛn tununa kab'u ma كانوا n'o kɛra ne b'o nkalon tigɛ ka da ala la ومنهم من maa bi wuli kafiriw la يستمع min bɛ lamɛnni kɛ إليك ka tiima n'i ye kalan kɛ وجعلنا an ye أكنة datugulanw kɛ على o قلوبهم dusukun kan أن u يفقهوا kana n'a faamu وقرا an ye fɛn kolo girin de sore في o tulo آذانهم dingɛw na وإن يروا كل n'u ye آية kabako ye لا يؤمنون u tɛ limaniya n'a ye حتى إذا ko جاءوك tuma min n'u nan'i ma u k'i يجادلونك sosoli ɲɔgɔn ɲa يقول الذين maaw b'a fɔ كفروا n'a minnu kafiriyara إن هذا nin ma kɛ إلا أساطير ko maafulu الأولين nka ziiri dagande abu sufiyana ani abu jali ani walidu bunu limughira ani nadir bunu liharsi ani utabata ani shebata rabiata denw ani umayyata bunu khalafi ani harsi bunu amiri olu de ye ɲɔgɔn dala jere ka sigi ka kuranɛ lamɛn u ko nadirima ya aba kutayba muhamadu bi ka mun fɔ a ko n t'a dɔn dɛ a bɛ ka min fɔ n t'a dɔn jɔnjɔn dɛ f'a mana kɛ ne n b'a ye a b'a nenkulu lamaga a bɛ maafolonw ka ziiri dan komi n'a fɔ ne yɛrɛ fana tun bɛ o ɲɔgɔnna da aw ye ka bɔ manton tɛmɛnenw ma nadiri kun ye maa ye min ka baro ka ca ka bɔ manton kɔrɔw ma a n'a ka kibaruyaw abu sufiyana ko a ko ne bɛ fɛn dɔ ye n'a b'o fɔ tiɲɛ ye dɛ a dɔ ye tiɲɛ de ye dɛ abu sufiyana ko abu jahali ko kala an kana sɔn dɛ hali ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ don an k'a nakari an kana sɔn ka fɔ ko tiɲɛ don dɛ an kana diɲɛ ni foyi ye i bɛ riwaya dɔ la ko saya ka nɔgɔ ne ma ka tɛmɛ n ka dan na naam yastamiu a y'o kɛ kelen ye k'a sɔrɔ jama don lafuzu man yɛrɛ lafuzu tangali kama naam
بسم الله يونس ابنا ابوك جماعه استمعونا بسم الله العالم علو ينعون وبفتن ديان لغي كبالا كراما وينعون يرو بيرو مجيا كباما ويهلكون نعم ابو طالب نجيغرا عليه دلا وبي مو فتن ديان كبالا كراما كو كان فينكالا دي غويري تيسون على كراما عليه كوكو ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان لبرية الدين لولا الملامة أو هذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك عدادة حتى أوسد في التراب رهينا نيادون كما أمرك الدين أبيول الدنبي ولا دين ولا دنبي ولا دين ولا فصنتي ديناي نيجلاغي نسراني كنتي ولا مغاسي نسراني كنتي ikum mene soro fanansire nae bangali bagay bangali keni fi ika koyi gasitila fuka neddo bugrila ka birki ke nga ngordo nay ka nturu muday nam ko ajira mushriku dila nam بسم الله دفوي هلاكي إلا أنفسهم ويرودي وما يشعرون بودادون ولو ترى نيكو يلقي تمامي ني كافر وجو على النار تسمى دالا وقالوا كافر وجو يا ليتنا يا أونا تردي نرد هلو كان سكنا جنيغونو ولا نكذب عندنا نقلن تقيا آيات ربنا نمك آيوي ونكون أمبك لمن جوندوي بل أبلا بدا ما فين دي بانينا لهم ويه كانوا نوكيرا يخفون ni ubodogo من قبل kagonnu nunye ولو ردوا hali nukunyu sagi لعادوا kana jiye yukumbe sagi ngana ala kudama لما kana fenkelima عنهم nuyu fatantiya عنهم kabo makamini filanga fiyala فإنهم kafiru لكاذبون ngalondigela udo kalairu talila ni limaniyaye وقالوا kunni nagarlibaw go إن هي nyanamaya make إلا آياتنا fanga nyanamaya de الدنيا jiye kana nyanamalanyi وما نحن aw mage بمبعوثين ni kunun fe ko saka kun ko te tiye ولو ترى ala ko ko ni ekuye yelige إذ tumami وقفوا nu ujo على ربهم ummadala قال iguna ko bayde qala ala kuma أليس هذا yala nimakewa ni chiye قالوا uko بلى chedere angalana mai قال ala ko فذوقوا العذاب ay la rabanini ni ben sabi كنتم na ukera na bi kafiriya قد خسر الذين abade mau bonena koy كذبوا minun galon tigiyara بلقاء الله ni ala ka benyonyai حتى إذا جاء kutuma mi ni tema sanga nanuma بغتة shungalla قالوا ugo يا حسرتنا ya anga nimsabe على ما kada finga فرتنا nan farat laula nan farat laula وهم jingon wahum ulu يعملون uga أوزارهم doni girun doni على ظهورهم ugo ga kunni kuma be على la la jugu bala la la tullinna nam chedo sama fencana يزرون nugu doni وما الحياة nyanamaya make الدنيا no jinye ga nyanamaye إلا لعب fotlongede ani resula والدار fona kera batude batugo ni borala asugo ni wa teme fi ko de nam والدار wallahi do الآخرة no illa haradduye خير ode gafsan للذين mogoma yattaquna min buyir tanga filanga fiyama أفلا تعقلون yala awte hakili dewa قد نعلم badan badon إنهم ka fo gonye ليحزنونك الذي nam يظنك الذي yazun fembe dimi يقولون bi gamin fo ejmani ite kirashi imachi kafiru bo kuma min fo kirama ko obi toro fa innahum ikado kafir nunu لا يكذبونك la yaki لا يكذبونك kalansara fila yanno
la yukazzibunaka uti idan bika tangaloma la yakizibunaka uti ingalon yamana uti ingalon tigiya o yukazzibunaka la yakizibunaka uti idan bika tangaloma nam walakin zalimina ngazando nigelaw yaj'aluna ulube filide ayatillah ni alaga qur'ana ayawi walaqad kuzzibat rusulun onu yadon ko muhammad kadina chi udali gumbal muhammad ko nani mi ko chedo ko nga ulde tiso ko mané kana dimi nam walaqad kuzzibat rusulun halin ni uyingalon tigere abadu ye kiraw galon tigiya min qablika ko inalinye fasabaru sabalila alama kenga kuzzibu no galon tigiya uzu ani nu utoro hatta atahum nasruna wanga demen nanuma wala mubaddila faleni bagate kalimatillah ala ga kelemawi walaqad ja'akum min ba'il mursalin wa jaakum abadi benjaman nanauma walaqad ja'aka jaakar abadi benjaman nanima min ba'il mursalin min naba'il mursalina kamni kiraw ka kibarewla min naba'il mursalin walaqad jaaka min naba'il mursalin femban nanima kamni kiraw ka kibarewla in kana femi no bi dusukumbaski nam in kana kabura iraduhum wa ingana na yasuro kabura iraduhum nuga kodoni gabo silama yamma no gelera alayka imam laminiga wa in istata'ta sababu nuzulha harf bin amir bin nawfal bin abd manaf anana alakram sallallahu alaihi wasallam jamakulula kamini qurashila uko muhammadu yo namma ni kabako do isa kabo alayro komi na mima unkira nuboke no gera mbi daila alabana akana ni kabako kamini kabako ula no liyo nyini uyu yele makabama ugele yaraka bari alega hamme kungagele uka aka mauka limaneka akera nuye kabako do nyinafe abanata alako jigi natagama uka limanela ninjigina odela nam inni haraf sharti kana fi'l madi fi'l sharti do atoy damir shani kabura fi'l madi iradu dia failu jumla nye كان خبره نعم اسمه كان نعم وإن كان نا كرا كبر إرادهم نوغا كوديلي جليرا عليك إمام اللامينيغا فإن استطعت ني إسرا أن تبتغي نفقا على بناغا جونيو ماين بناغا جونيا دي جرالا على كجورو يا كلين تاي ني إسرا أن تبدأ نفقا كدينيني في الأرض دوغلولا كسيني سوروفي أو سلما والمغايل لسيني في السماء سانغابلا فتاتيهم كسيني يلوفي وداتيهم إيكنا أمة بآية نكاباكويكم يا نيني نجومي ولو شاء الله نيتسوغوغي يوغي دكونو دي بينكونو nagunya alaja la jama'ahum ala gumbu faranyonga ala luda kanaga fala takunanna jasiri kanage min al-jahilin ninjoro fili bawdoe inna ma yastajibu alladhina mawde billa min ninge yasikawililla kataliman yamma minum bemmeni keni famya nyinni meniye ebe gere sen ala yin kuma fo ka kira ka tamana de tige nununga silamela adoga materi abiga yere singe minke de ay kuma kologinin fo aye yalasa ana la fieda remo nafaqwe ngeleni medinge sabana min shen ka soriyo do nyina nay
ay fo odi ma ko nafaqo abi wele ko nafiqaw ngila dingi munafiqi to goyre borande la nimbe di suma kuma yi kan yisala kidama la tahzan ala adam imani kana dimi ugali mananda yaniga ma da bisu itama mimi wajulu mina minum be alame ni mina linga ni ayri ngama minun ta lameninge ala de bulu sara nam dasma igado alay jonna ko ge fly ay do daja namakam ka do dar janakam nam su yabasuhumullah ala de bolu kunullah ranu e kafiru ye summa kasagi yurja'un bo sangana alama wa qalu magan kafiru go lawla nuzila ayatun na golika kaba goro jigi alayhi muhammadika min rabbih kaba mayro ko minabuyo nyame diraddu makagoro bere diraddu ma dumuni minan diraddu ma ala gere ga fuma inna allaha igado ala qadirun sebado ala an nununga nuzila ayatan aga kaba go jigi walakin aktharuhum nga usun jama la ya'lamuna uti ajiginindo wama min na jino dabbatin bana kari nan nakarla igado ko nyanga sabi jiginde nam wama min dabbatin bagan siti yenno fil ardi no betama dugma golula wala ta'irin wala kono yatiru no be pankene jalanga bi janahi na kaman filaye ila umamun ko man donde amhalukum aw nyona we dalid lalila ana gese ko nyu nakala le to bela jilinna ma faradna amma tolige fil kitab lawil mahfuz kitabula min shay'in koila kammo sebe abe sebe nendo abenya na boledo beger se utlaledo be su hake donedo be balo chuko donedo be nafa donedo nam go kasagi yusharuna bu kono ila rabbihim adu umma be kiti ben nyonje kata yudu sara nyonna والذين آمنوا كذبوا نولن قالون تجارا بآياتنا نانغا قرآن آيوي صم ريتلو غيرو ده كبچني مينما وبكم بوبو دو كبچني منالما ظلمات حكما ماني چي غني ولبه ديبي ودلا كافر ديبي چامنا man momi yasa'illahu ni ala yoga la fili de kanu yudhiru ala bo la fili waman momi yasa ni ala yoga kanal de kanu yaj'aluhu ala bo tigila moge ala siratin siradega mustaqim inlenindo malamine gafu magangawma ara'aytakum ayin tibaruya in ataakum azabullahi ni ala ganya ngada nanauma aw atatukum sadu waliman ni qiyama sangana nauma atad'una ya la au bi wili likewa ghayra allahi ala tanala in kuntum ni au kira sadiqin shefalawi ko bolu bawo nafa ni ayasuru bawo nafa ay wili bal abla ya tad'un aw bi ala ingerem bewde wele wala tusifu ma ala bi fengorda tad'una nabi ka wele ilayhi kadru ogele en gordalima insha ni ogordali ala ja wa tansawna ma aw kafru binyina fengo tushrikuna nabo fara ala gan atusongolu wele ble nam ولقد أرسلنا walla batani chilige إلى أمم kadru mandumma من قبلك tagu inalinye وأخذناهم anyolu mina بالبأساء ni fandanya gelenye والضراء ni bana gelenye لعلهم yala sa olu يتضرعون nadama gasi kuyire majigi alaye ولولا تضرعون kuna goli gudama gasi tumami جاءهم بأسنا nangal lazabai nanuma ولكن numoke قست قلوبهم ngawutu ngunde jara kabali maniyama زين الشيطان shaytane masirlige لهم uye ما fenna كانوا nukera nubaraka min kudawla فلما tumami نسوا ما no nyina na fengu ka toy ذكروا ni waju noye به
به نوي كمن فندني بنولا وفتحنا أبواب كل شيء أمي رب الجلين ndawyele uka unegene aifu umako istidraju fatmami idha farihu nu jamana ni fenye nu yoduma anzinaga balaku mina chungalla idha rasululu jigidge bawudu yemma ukotige ma minun ninge tanumbe alay rabbil damamadu afu ayin kibaruya akhadha Allahu sam'akum alay aw katlu minaka utlu gere kanyu minaka nyifiya wa khatama kanorolige ala qulubikum aw dusgunga ka kudumalia man ilahu yonde badu fenye ghayrullah le ala tanay nobina uma ni folin nunye ay ga frelige kayfa togomi nusarrifu nambe aya yelema ku banga thumma aya nunye adilalatu wala wadariyatina tamanse minuni awa blasrali minumbe an akele bantiajira summa gasagi qulu bo banamini gabama egafu umma ay kibariya min araga lazaba nana umma chungalla wala nana kinigayre nana sufi wala tlifi utimma si halage umugudi nolin doni gelawi aun de kirawchi onni to jama'u de limana bayni arjana ani baba liba kafire ni tasmai mami no liman yaraka minula tabaranya sirante limana jonga limana jongiru make no bedimillara maminu no galon tigera nanga ayawi la zaba bolu magali nyonya ni finsawi no kera no batula afuma nitafu awma indi qada'illah alaga girsige manga sombe mbolo wala alamu ghaiba lereti afu awma kombe ko dugolindo wala aqulu nitafu awma inni kunni malikai nitafui batu illa ma kofemi yuha nubuwai kanamma afu yala dusugun fiento bi dama kenyewa wal basir ne dusugun yeligela awala tawakkal yala audi taside wa kafir ni islama mangande wa anzil alladhina iga mau bagali ni qur'ane ma minum bisra ko faranyonga ila rabbihim atu umama laysa waliyyun bisilibade utila moyi na magen ala ko budeme wala shafi'un wala sunani dumba adola mogonunu unasira ala fongo nyonya ka batuke wala tadrul alladhi egana moge yad'una rabbahum baminum bu mawele ni soma dai ani uladai gala jatini man shay'in kanolu gende mais la frotigu kono ka jugu de kono ka jugu hukum bina fere jugu tige ala kirakam sallallahu alaihi wasallam خذلكو لقرا بن هابس التيمي أكون أنا أدوى دونس الفزاري أنا باز بن مرداس لوي دسكون دلي مغوي مسلاكم بمنو يسلا موجه وي على غراس روسكي باي كفر مغوكا كمل من جول لا فلونا عمار بن ياسر صهيب بلال فلما رعوهم حوله ما منو يا كربي أقروه وجنالا وقالوا يا وكو رسول على الله غرا لو حاسبت علي نيكون سيغرا misiri chemangela kanunu nyoro majanya kaba amma anuga kasafini kasanunu وكانت عليهم adon ayasoro kasafinu debula من صوف kamini awa kasafini finina saga to suf shila ولها رائحة kasaba la min konedo
لمداومة لبسها asirli menin kama لعدم غيرها bari dore kun to bolo لجعلتناك ko ni kunyen num boy an kun bi sigi nyonya وأعتزنا عنك an kun me minaliki kabima فقال النبي ala kira ko ما أنا بطارد neteli mana المؤمنين. jom gende قالوا ko فإنا نحب أن نجعل لنا an ba مجلسا fi ika sigiro di amma تعرف به العرب arabu bi قبلنا. an ga fasamuntiya do noy فإن فعود bari العرب arabu jamakulu lu bina ima فنستحي an bi sagami أن ترانا مع أكاون هؤلاء الأعبد kafara jonka فإذا bari نحن an ya ma جئنا bawi فأقمنا yan dawla أنا tigu ye awni فإذا nunana ne arabu nana dunaw nana u bɛna fɔ ko mana mɔgɔbaw bɛ min différence tɛ maa ba ni malangolow cɛ o cɛ man ɲi dɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔba sigiyɔrɔ bɛ yen fantan sigiyɔrɔ bɛ yen sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma i ka sigiyɔrɔ la ni dunanw nana u n'anw ka fasamutiya dɔn anw filɛ nin ye n'anw bɛ kɛnɛ min kan an bɛ se ka ko kɛ an bɛ se ka ko ɲɛ an bɛ se ka ko tiɲɛ bari wari b'an kun jama b'a nɔfɛ naam n'an tilala معهم naam فأخذ معهم إن شئت ala i bɛ sigi ka fara ninnu kan قال نعم a ko ala kɛra ko an n'o lajɛ قالوا فاكتب لنا o عليك ko kuma na بذلك sɛbɛn كتابا sɛbɛn an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye فأتى بالصحيفة u nana ne gabe ودعا a ye ali أن wele يكتب ko a kana sɛbɛn ka siɲɛ فنزل جبريل بقوله jibril jiginna ni wala ta turu ladina ye فألقى الرسول على الله كراي صلى الله عليه وسلم gabe in furti ka الصحيفة fili ثم a ye دعانا silam fantan wele وهو يقول a b'a fɔ salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsira نفسه رحمة naam فكنا نقول an kɛra an معه bɛ sigi ka fara kira kan وإذا أراد أن ni يكون kira la مقام ɲini ka wuli وتركنا a bɛ wuli ka anw to فأنزل الله ala ye jiginni kɛ واصبر i yɛrɛ نفسك muɲu فكان يقول أكيرا بسم غفرانك وندنو منه an bɛ gɛrɛ a la حتى كادت الرقبنا ko tuma min an kunbelenkuru bɛ maga kunbelenkuru la فإذا بلغ ساعة ni leri التي sera يريد أن يكون leri min n'a b'a fɛ ka wuli o la anw de bɛ wuli k'ale sigilen to حتى يقوم naam bisimilayi ما من شيء fo si tɛ عليك e kan من حسابهم kabini olu ka kɔlɔsili la ما من شيء foyi tɛ من حسابك kabini e ka kɔlɔsili la عليهم olu kan وتطردهم e n'u gɛn وتكون i laban bɛ kɛ dɔnnikɛlaw dɔ ye n'i y'o kɛ وكذلك a ko jarabi cogo in na فتنا بعضهم an y'o do jarabi بعد ni dɔ ye فيقول ka ɲuman ɲuman ko jarabi ni maa majigilen ye ka banna jarabi ni fantan ye awɔ y'ala ka laada ye dɛ awɔ iraki cɛ min ye sɔnkaso ɲuman jɔ ka musokɔrɔnin ka bugu cɛ ka bɔ yen musokɔrɔnin y'i dama ka se ala la min kɛ ko ala ne kɔni kun tɛ i fana kun tɛ wa walima i farala tɔɲɔlikɛlaw de kan u ka so pɛrɛnna ka so pɛrɛnna ka ci o yɔrɔ bɛɛ liyaqulu yala ta setigiw n'a fɔ هؤلاء yala ni fantan ninnu من الله olu de ye ni ala fana seriyara wa عليهم u kan من بيننا anw ni ɲɔgɔn cɛ أليس الله yala ala ma kɛ wa يعلم ni dɔnnikɛla ye للشاكرين ni barikadalaw ye وإذا جاءك الذين ni mɔgɔw nan'i ma يؤمنون maa minnu bɛ limaniya بآياتنا n'an ka ayaw ye فقل e ka f'u ma سلام kisi bɛ عليكم aw kan كتب ربكم aw ma ye kiirili kɛ على نفسه a yɛrɛ gungan ka hinɛ la ka hinɛ wajibi a yɛrɛ ka aw ye أنه k'a fɔ ko n ye من mɔgɔ o mɔgɔ عمل n'o سوءا ye juguman baara منكم kabini aw la بجهالة ni fili ye ثم ka segin تاب n'a tigi seginna ko من بعده fili in tɛmɛnen ko ka وأصلح baara ɲa فإنه i k'a dɔn ko ala غفور yafabaga do hinɛba do وكذلك e jigi a ye kosɛbɛ bari mɔgɔ bɛ ko caman kɛ i b'a kɛ ni fili de e bɛ sitani b'i nɛgɛ k'i fili ka ko kɛtama ye naam وكذلك o bangali cogoya la نفصل an الآيات bɛ kuranna a y'o banga ولتستبين سبيل المجرمين ani yalasa ina junubikɛlaw ka sira dɔn ka ɲɛ قل dɔw y'a kalan waltastabina sabilu yalasa junubikɛlaw ka sira na banga
nam afo ne yene fatantiya ga danfe umbatu aw bi ko danfe minun wele mai na maken alay o droit lentene de ne manga danfe subatu manga danfe su wele mai manga ala joro di danfe su ne ala kelembete afo nide aw nidungo labatu ubatu lilade abadin filila okuma fe make makana leundoye afo ne medallu jelenga tabon maro aw don galon tigara nae ma indi ma fente nero naw biga kordo niyoye kiri make ola ko ala de abe tiɲɛ fɔ ala ale de ye kiiritigɛlaw bɛɛ la ɲuman ye a fɔ ni fɛn kun bɛ nɛro n'aw bɛ ka kɔrɔtɔ n'o ye n kun bɛ se ka kow kiiri ne cɛ ani aw cɛ ala ale de ye dɔnnikɛla ye min dɔnnikɛlaw ye ko dogolen ko negew be ala de yoro khazainuhu aw at-turuq al-musilatu ila ilmi magasan walma sira minun be malase kadoro odonimo la ya'lamuha ma site ko dogolen don illa huwa ko dogolen ko nege ma site adon illa huwa fo ala de ayafam ala kelempe debe mafatul ghaibi don la yalamha ay al khazaj aw turuq tafsilan illa hu masita don kanye falede nam bismillah yalamma ala bi fendon bil barri fem be sindi gwelengana la walibari ani baji konnana wa ma tasqutu min warqatin foyte be min warqatin jibulu sila illa ya'lamuha wa surabadun wala habatin wala fengise bi zulmatil ardi dugugolo dibiula wala rasmin wala fenkene wala yabisin wala fenjala illa bi kitabin to gasoro be kitabu de la mubinin no bangale do wa allazi mana nam ni fen duru avec fatul ghaibi ma cité odon fala kelembe ayro bon fatul ghaib naam ako nimbe ko minafo daluyade fenye min ko nanye wala ya'lam waqta maji zalika ko nyangata kera ni alaga sebadi masito na wasi don fala bari ko dogolen ko nege be ala de ro la ya'lamuha illa huwa ma siti adon fala wa indahu khabarun muqaddamun indahu khabar muqaddam wa mafatihul ghaib mubtada wa mu'akhkhar aywa mafatihul ghaib mubtada wa mu'akhkhar wa taqdimu zarfi yuzan bil hasri wa huwa mansub ni ay minan kana ubayra ko mana ko sira dana foyto ko fe wala yunafi anna ba'd al-anbiya'i wal awliya'i yutla'ahu Allah ala ba'd al-maghibat al-hadisati nam qala ta'ala nam alim al-ghayb fala yuzhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasul nam wa amma man qala inna nabiyyana aw ghayrihi ahata bil maghibati ilman kama ahata alam Allah biha faqad kafara nam la kaza ni mami go ko danvendo be ko be ko dogole undon
komi ala ba don cogomi ya fam ala ko minyale ni roy ni o ta ko di dan fenduma ko i kafirara wa qawluhu kaza'inu kira kirayo kira jonwreyo igado ka fo ko dogole ala ba ko dogole don cogomi ni on ajira ko jondu fana ba don o cogola ka ihatatu ke nay ko o kafirade nam wa qawluhu kaza'inuhu nam أشار بذلك إلى أن مفاتيح جميع مفتاح بفتح كسر مخزون وزنا ومعنى العلوم المخزومة وقوله نعم أو ترك مفاتيح يري أما كake جمع مفتاح والما أو جمع لمفتاح أو مفتاح مفتاح ولي آلة الفتح يا فهم ولا مفتاح وهي فم يربي دايدي وهي مغازاي مفتاح وهي كونغي مفتاح وهي مغازاي ايوه نعم أو ترك ناكرا مفتاح نعم تمناي ولا سراو أو فهو جميع مفتاح نعم كسر فتح بمعنى ترك التي توصل إلى تلك العلوم المخزونة الغيبة سلام نمبي مغولا سي كترو أدون النما لا يعلمها ما تادون أي الكزائن أو الطرق تفصيلا معنى إلى مجيئها كونغن نو وخزائن مغسان نو كون دوغولي مغسا الله تكيرو ما تادون فالي وما علمنا فيها فهو على السبيل الإجمالي نعم وهو تعقيد لما أمنا في من دون ni ala o donni kalifa ama o e bakruma don de o ta detail علم الساعة نعم أي وقت مجيئها وتفصيل ما يحصل فيها نعم قوله على آية هي وهي ينزل الغيث نعم أي المطر نعم أي لا يعلم وقت ala de be وعدده sanji jigin ma te sanji na wazi don ne ala te ويعلم ما في الأرحام ala de be fen don me be den so kono أي من كونه ذكرا أو أنثى شقيا min أو be سعيدا akono chedo wala musodo kunandido wala kunangodo يعيش أم يموت abi balo wala ti balo وما تدري نفس وماذا تكسب غدا نعم أي لا تعلم نفس ما يعرض لها في مستقبل من خير أو شر وغير ذلك من الأهوال التي تطرأ على نفسي نعم قال شاعر نعم وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني nebe bi doni don قد نعم ambe kun ngo doni don ka ko bi ngami be ke sinin to don de وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم أي بأي محل يكون قبض روحها فيه أو دفنها فيه نعم إن الله عليم كبير بمواتين والأشياء كظواهرها نعم وهذا تفسير لابن عباس نعم وقال الضحاك ومقاتل مفاتيح الغيب كزائنه الكفية في الأرض والأقرب والعتم أن المراد بمفاتيح الغيب الأمور المغيبة الكفية جميعها كانت الخمسة أو غيرها نعم وقوله ما يحدث في البر نعم أي من خير أو شر ko kuma baguma fola ikado mafadul ghaib ghaib yere munyi ghaibu re munyi o de femi ni odora ela ghaibu ye fem fla de qualité fla do amrun ghaibun anka wa ma'lumun li ghairik iba suru fendo be ikon ta don adogole mela ngam ma were ba don o te ghaibu mutlaq yede o ghaibu idafi de ghaibu idafi bi nisbati ilayk ya ghaib wa bi nisbati li ghayrik ghayru ghaib mo bo don de ni wula ibika fika fendo shana ya fam
ika portofesiona ki do srala ibiga nyini ta imasikaye iuga waru weyro mi ta don ngami ya shegonu oba donde oba ronde ya fam bon farfazabe bayna ghaibin anka walakinahu laysa ghaiban an ghayrika wana yonon odogolembe ela nga dogolente mbawerela minya shion dogolento la binisbati ilay ghaib wa ghaib idafiya ولكن هناك ما يغيب عنك وانا غيري فندو بينو اتا دون اتناتا دون nga وغيب فنا ibasoro nyeblaw bisika blani tamansion bisika bla ni anama denye mina like no nyeblan no ibi se katoro nin dugole fana donima ninde fenyi nambaye في الاكتشافات العلمية التي تولد أسرارها بأخذ العلماء بالأسباب التي ودعا الله في الكون وهو اللون من الغيب الإضافي غيب إضافي أمبي من بي دين كالتي من بي مسوكنو أمبي إكوكي أمبالاجي نانغا بآلات تجربة بارك منو أني مقدماتو angele mega ferero tige katamansindo labe ulubi sika ke sabe femi meddengono ka ceyani amsoya ka otamansin jira anna anda yere don mais tamansin bi jira anna ka foko demi be muso ngono cedo wala musodo otamansin bi jira anna oti aybu wala ko motiaibu min don otoy bas ge muqaddamatu mana femi jira ila madama ibe kuma dambi kenni muqaddamatu nga folende oti ko dogole abisaka bensema comme na fa abisaka fungono chukum odomba bu kalama ala oti aybu ye aybu da fiye do doronde وهناك لون ثالث من الغيب وهو الغيب المطلق وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله غيب دوبي ودغولين دو بيو بيو ماستادو وجمعين ميعاد اليوم الآخر لا هردون بكدو واتجمعين ما ستودو يا فهم على بكرين أنا نبدون من فمن دوني ما ستودو كم لا هركو ودكتم ولذلك نقول إنه لا يوجد أبدا في هذه الدنيا عالم غيب إلا الله أم بكما يفهم كام برناي كو دوغولين دومبا سيتا نيغونو كو دوغولين دومبا سيما سيكا دليكا نيغونو فو على كلام بيو aha katabe lajeli ke enve ati pardo foy sabina sigilen kinya tagaram to godo gelenu lajeli ke lata don wal juta don kirati alaga dogolen don fo ala kilen pew ala de kilen no comme na fo awa anflega min fonne al ghaib al mutlaq anga modema muallam ghaib bi do nyo fawi muallam ghaib ala e do la dunya fendo la ningu nye fendo golen do nga ala e ka sala dunya ala ma fukati ma sila dunya la di ko illa man irtadi donc abisaka do la dunya fendo la on ala e la dunya la bi nisbati ilayk abora ghaib la e famse ya fam wa bi nisbati ilayk ala biso ke aka kirai ati balifana fe min kira kirai mu'jizai ani kabakoy o kake wali juye karamai don gala bo galama ati balika ke aya fam me oti labla ka fara ala ka ko dogolen dona ka fara ala kan ay ala ya la dunya fe min na ko na biso ko don kala mo ko ladam ka fara ala kan
كألا نيروتو على بلو نعم نعم هذا الغيب الذي لا نحس به حسا مشهودا بالمدركات أنت أيه ني أنيو نانتلو نانغا سوميوي أو كان غيبا بالمقدمات أي أنه ليس له أسباب يمكن الآية أن يأخذ بها ويغاب المطلق وعنده مفاتيح الغيب هكذا تفسير القرطبي يبقى الذين يرى له وإن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبر وما تسقط من ورقة لا يعلمها وأحبط في ظلمات الأرض والأرض ما لا يزن الله في قلوبهم الله سبحانه وتعالى إناسا لخلقه حينما يأتي لهم بأمر غير مهس لهم فإنه يوضح ذلك بالمهس وعالم المشهد المهس إما مسموع وإما مرعي وإما متذوق وإما ملموس الله تبارك وتعالى تمامي نابنا كجدام فيو من نكودوي نوت ودون ولا موتاي أبو بانغا نفيني نبوي والمبو دون أنا كني كندوني سيغورو مدام رودو mo be fendo ni iga meni nyame ibe fendo noy nyaaye ibe fendo noy nya nene ibe fendo noy magarala ibe fendo ni ofanay وهناك علم الغيب ويلاي فقد يستفي الله بعدا من خلقه ليلقي إليهم هبات من فيضه وعطائه توده بعد الأمور نعم وما تسقط نعم هو وأعلم المشهد هكذا وقد يستفي الله بعدا من خلقه ليلقي إليهم هبات من فيضه وعطائه توده بعد الأمور الله تبارك وتعالى هو بسنين دو دي أكا جوندو ما كميني أكا كود دغولين سورو للا كو سورو كان أنا أكا سنو لا كو أبي بانغالي كي جوندو ي كودو لا ومثال ذلك العبد الصالح الذي سار معه موسى عليه السلام ومثال جوني مامي ni Musa tamana kafara o joinga alayhi salam jonyuma ngo chori ako ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra ma ke nyerema ako de fen koroe ni emasega munyun akoro wa mithlu hadhihi al-habba tati لتثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه أقول إن كراما يغنى بنا ألم أفو كراما ما قال الهب يلسا أنا دون كافوكو إرلاسم بي أنا لاتي ولا يعطي الحق سبحانه هذه الهبات لتصبح عملا ملازما للإنسان awonga ala mini nyono daile maminu nye atakuye ko akakuka bara dai ka foko anu lazmiledo wati be obe abela jeledo ay wajuzan min tabi'ati bayat nadhhab ilayhi fi kulli amrin fa yukhbiruna bima yanbaghi alayna an naquma bi ko atefana ko nimbege nintuge lama kala dai kafo aba aligoni biko dogolen don sika foitala amita nganga min fi amita nyin gawla ka to nyi fay akote inna al-amra laysa kadhalik bal ya mujarrad habatin safa'iyya yamnahu subhanahu wa yanzihu wa yamnahu
wa subhanahu inda mafati kulli ghaib akunga a benzema do anala ka sonu do wati ni wati abisa ka ila dunya fendo bisa ka dogela jombo joro indela abisa ke la dunya ko dogole no langa ko negati bulo akileti bulo akile bale de bulo nam ko son ngo anga ladam kafara Allah tabaraka wa ta'ala ka fem ni ala ni yoro yi ango to ala bulo ya fam sidakhara obe aminu ni sharabi be ani aminu ni fonya be ala yala ni sharabi be wala ni sharati be ona nyono o shite ko dogole ndo yo tamansiyo dron ni mami kuma ni sidakhara kuma ganye kuma nan tamansiyo de asaljida ima kuma ni ko dogole nye ite ko dogole ndo asaljida wala ko dogole ndo ekera muriyo ikira somayo ikira mowereyo ito ko dogolendo mba ala de bo ango ofra anga do ndaw masi kana sosolike ni ngeninga kafuko aba ala mowere bi ko dogolendo ka fara ala kambe chuga mimma akuwa inda mafatul ghaib aya kuma famre ala de bodon o yala ni ro ango to ala bulo anga na bion sifara ala kan ola naam mais ka fuko ala ti a do dal do ye te don ko do masite ko do le foy don al ne ala wala do ne alo engalo ala tiga modo mo alla mo qaybi be nyo chaman fo awi way mu hisuye kene ga ngodo be tajriba kene ga ngodo mais ulu o korode ko lu ko do golo ndo nawi nam ala ga hera do dale modo ye fando fe o tiga labla ko atigla maye ko do len ko na tigi ne ko do len mi aja ka bodo nam wa ma tasbudu nam qala ulamauna anga don gelago adafa subhanahu ilma al-ghaib alay ko do len do ni gaf la nafsihi kadura yerema fi ghayri ma ayatun min kitabihi ndi ala madda aya kelema qur'ana gono la man istafa min ibadihi fo mami ni alay o suwandi kamina ka jona man qala innahu yanzilu al-ghaytha ghadan ni mami go ko sanji be jigin sini wa jasama na tigaraw gan fa huwa kafirun ago e kafir de akhbara an adambe aga foko insha Allah nam akhbara anhu bi amaratin na yake barake ka ba mani tamansi idda'aha amla na wele wala mo wele وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم والماني ما منكو على بفين دون من دين سولا فهو كافر وبي كافر أي فإن لم يجزم ألني أمتك كانسا وقال أكو إن النوع نعم إكادو نونيا إن النوع إكادو أبا دولو أني تمانسين ينزل الله به الماء على بجيجي ناي عادة لا دلا وأنه سبب الماء عادة نعم جي سببه لا دلا وأنه سبب الماء على ما قد قدره نعم وسبق في علمه لم يكفر نعم إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به نعم ويا كانوا أي أكنا كماناي بومبي يا هكذا جيني يرو لا ينو كم يافو أي شكوم مقدماتو بي مقدماتو ني بلاودي aya famde ni kuma na ni ga nyebla ka tamase folin o ta jira ko ere jati e ko dogo len donde ay o ta eja e fara ko dogo len dono ba e far la mawde ga min we kuma ni muqaddimatu na zoro ay woro fam muqaddimatu ashara lama be minum be shara gono afendo fana be mintu be shara gono afendo be ni sharatu ya ambali ka boma o muqaddimatun ya do akeni kan taw bi ambulance météo nunga bare olu be muqaddimatu de météo da dala chugumi ma ni ma mi geographie la ji iba la chugo don o folo mi adla
ay ju do bar fu fen kono jogomi ka fiyen ta jogo jeti mena jogomi ake tora tene don fo don la wana kana développer apolo soka yirwa abi kumana abi tilika kumana yi sayede kuru kara konana fiyen be bulitan na be kita ko do golendere ubi kuma ni ka tam nyebla wude dowde na tara o ta chokola abi bu asrafe na mata o ta chokola ala bi sege elema do ati bu asrafe oni ni defangele ala ko abi ko do gele min don ay ni se dola bo we akene gango yi anasara do fana be no ne ma fa bi bende wala ma fa atibe we dolo sirai ya fam me do be kuma ni ka kuma we jikomi dolo dana bi se kuma chokola naga muqaddimatu alni ayasoro donunu ufanga ko biga doya anga sapau kono adoma kono gumbe tuba yanno agera dumi ngono utigi tulobe angana alama hinena atira mawla halna ma tofo do sigile akabilongono muso yukagba kulukam bora muso kulukam bora romi don nana kana fay ko ibalma ke ko afatro agwai ko ala man nimmina tuba dugu kolokani erla الله أكبر yaw atigi be dumbe numbo don ako ala man nimmina tuba dugu kolokani erla amasaw foy gundala ay wadu chambalo ego min sa kulula min gona gwasara ay wadu chambalo ko fe awo bo ona nyona chama alla manda do bela ni genenga me akorde ko ulube ko dogolen do ka fara ala gari ay donni do kun galfa lembewuma bil muqaddimat wala o muqaddimatu de salamun aba donu biga fanga biga doya salamu ka sapa konana arsalatu yere ko jogori o biga ngolo kongo ga wa donu no ko ilmun nujum agum ne arsala dursule me mambulo ter kalano ndale dursulende wala yadur fi nujum illa وهذا الصلاة ولا كرو نيدا ko ba dolo way ko be mimbe ibe korondo ni mi qibla awa qibla dolo olube nyini dolo mi ani awa su eru fana bidon ni dolo awa ani ikanga tani sirafe ni dolo mbe ni ndugi de sanfe awa ni dolo mbe ni koronfe dolo ni ko o dolo no ko bisika dolo kala ka se o hakewuma agonga kiga fento no awa mi mbosa min toye kwa ya fam ko ka dore kala min toye ay ibalika boma to dolo dona bisika kuma ni fen jamai ngalibe okede bil muqaddimat hakada to bugurdala fana ado be oluka buguri ni dolo bi tamani nyoy bu ko tamansion tan nyoy bisa kuma ni fen jamai fana bisa kuma ni fen jamai ngalo ado te awaka foko to ga muqaddimatun nu ko ngalondo bon ngalondo parce que sharati ko angu ngalondo gi har na kiraji no da do bala ni sigira ko korobo ne laga barobo awe kinenga yano ado ngara do kumbe anfiya soloni agilla adewnt lo be ngana akumbe barakine me buguri aunde laga da nyo sana tamani asembe aywa be durudi tamani ansa ke dola ni certificat mfule ni re Mahmoud Haidara afle yano abi anfiya tuba bi awa certificat ga hidayah hajil to alabiya Mahmoud Haidara ale ba fatura alaga hinala an tagin dola
anjora yinno anye do oge adon ay dege dama anye do mi ala anzo lan jigin dola amma wula kamade an jigin dola an wara cenga ne o cengu a ngo mo ko ko bi dodonde ako mo ko akmana ko itonga pervu jira ilage ne ngo a ngo yele bise ga pervu jira ila ko bise aw karamo ko bora koronfe ye duruma fendo die yenno ibora yorom ye duruma fendo die ne ngo duruma fen jogodi a ko duruma fendo gondo ne ngo dorome duruwa biduru dewa aye ko atise ko fo o kore ko ati ko dogolen do nga taman sedo gon babulo taman sedo babulo ko bon ago garamo inna tola i jora yoro dola i galamata yeno ne one galamata yoro mingo era ga galamata chogodi ago na fara ko galamata gon ku ye galama ma fendo ko nimi ne ngo ela sari wa wala dege wa ago atise ko e ba yo zafamu bo olu bi ke bil muqaddimati o te ko dogole ye quoi tamansin do mais o be kuma ni tamansin mana jira ula ni hake mi o be kuma ga dan o hake ma bo nun de sosol ko ye quoi kasinga ansi ka awa bella go sitenga fo ko no donu be ne donu be bon abi ben sharia la ati ben sharia la o israwere sharia ambali ka ba chama ma de aya ay do daga ni nan sar stakara yor mambo ni fawi do de goni aba nun de ko dogolon don ye nu tamansion dorori ma min fana mi wuli ka se ni na nyono ma aw minum bi ta lajilike sharia ko ka dabla ya dai kun golaji adu chama meno abina ni toro dorode wal may bina place do di awa soma kema kasro awa ano manga wa islama c'est valeur di ga islama ya mawdi kany do minu namitlenga fo awye television na radio la fambe la jelenfe karamo be tlenga fo awye hal ni sema karamo ga yoro soro bi iba soro do bi bolo imse ga isigi minga de be hakili sigi soro adama den ni kungo na ni la ni ma hakili sigi fe soro ibe wulde de aw gumingo ni gade awye anga sonno gono muso anga sabali anga soko nanuna ka ala batu ka son alay do minu mi dama ka ala dilni oyi de ko ngomi nanana do minu mi ambolo anga hagili to ulula kan wasa do ulula asoma fe tawani ala jilige rocco chaman tagay anga ala je ka fusiri ola ko de nyinna do salama ko nana bari bugurin de salama ka barake fenye salama ya ka barake fente adeka bako silama ya ka mago sirlemba la fana ya anga limanayata kude nyine do wanga na blangu na ko mabi ko dogolendo ne ai anga blangu na ko ala de ko dogolendo nai fonyoti ola silama no nyonje ala ga misalam bismillah wa ma tasqutu min warqatin ya ay bismillah نعم وما تسقط فيدبي من ورقة فرابل السلا إلا يعلمها وكسر على بعضهم ولا حبة ولا فنجسي في ظلمات الأرض دوكل الدبيولا ولا رطب ولا فنجني ولا يابس ولا فنجلا إلا في كتاب وكسر بكتاب دلا ni obangalendo وهو الذي على دي مساي يتوفاكم علبي أولي منا بالليل نسوفلاي ويعلم ما أبي فندو جراتم نايو بارا بالنهار مثل فلاي ثم كسغي يبعثكم على بيعو كنو في سيرنا يقضى أجل جلسونا سنكيري مسمى من دوفلندو ثم كسغي إليه مرجعكم أو سغنيرو بيغانا على دما ثم كسغي ينبئكم على بيعو كباريا بما نفني كنتم ناو كرا نابو بارا وهو
الله تعالى القاهر الذي كرب البغي فوق عباده رجون سنفي ويرسل حفظة أبي ملكة دغلباوشي عليكم يونغا حتى فتمامي إذا جاء أحدكم الموت أقوى أبي ملكة دغلباوشي وياك كربلي باردوي waka baro jeti nyumani juguma adama denw adama debbe malika flabi no fe dobi kinin fe dobi numan fe ni ye nyuman bara min bi kinin fe o ba sebi orobe ngani ye juguman bara kinin fe malika ba fo numan fe malika ma munyu adola bi tubi ka ba juguman ma nama tubi ka ba ma numan fe malika abasibi don gelaw ko abi ya kharu ni eri woro nyoy na tubira ati sibin facerne ba ko dogo ko lanyini ni hafadatu yi malika minum be arama den yere jati tanga kabo esidawma ani balaw ko ma malika tan sufilala ani tan tlefilala naam dogo ay ko fendo min labole me katebe ni mela jelinga o de dafalendo ala de tangali baye nga ala sabu do fe mela jelena ala badenga bunya kama nam حتى fatumami إذا جاء أحدكم الموت ni sayana audo la gelema توفته رسلنا anga malika chidum bi onimina وهم ala hala maulu لا يفرطون ute farati ثم kumana awanu malakil mauti malikal mauti de min bawo minum be sileme ni min Allah Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum linguma sabany ube fara nyonga di bari ala alade ni minanai dangane anyima haqiqala ngani jonga dati sera malikal mauti de min bawo olu be ni tufatufa kaba farigolola ni me tufatufa kaba farigolola wa babo sengonula kabo senuna kara kumbelengurula ibaye aba bana ba to atise senguroble ngani rema bongo sembana be nibo ire mo be disi sengoro kasore nit na bodi de nanyo fo abi famugo mo jolu be iba so useum bi kenya ukoro walma useum bi dese ukoro walma useum yare be funu nga oni ni tala te kelen o banay mi toro abitla ka kenya o chama mbawe abi toro nga abitla ka kenya ni na fra bena abi kenya ala kenya dama ngana zoro ni bolido mana iba ya bi boseuna kana sekumbele nguruma be kumbele ngurula idalendo eta do koyre bisena dola ibitola ibaye bolo birere yere bijo ni fami nyerere la ibaye utika tabile ni ma min so minawla kana siran kana joro ambe sigile mega fenkele mbe min gono waye sayade kullu nafsin za'iqatul maut ala wala tige gaba ni bebisa ye sangi be balo ye samba kelen balo ye sangelen balo sayendo ni ma min so mina yere la ka fo ni miga kila afoko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yani ni boka se idu sukuma yana ka siyele sanfe kana disima ni awa nengu dise ka kuma bile ni so mina doron kuy fa miga yere ni mi yere la o se ka tabile doron afoko la ilaha illa allah kana nyene gali mana ko de ni mo ko kuma laban kira la ilaha illa allah ibido arjinena iye fenfe ke nyana jinuma ko ne yake nyala alaba bela nyela nyafa mo ko hakimi bi inove alabo saraye ni la ilaha illa allah foli barkaye alaka ngam kuma laban gaye wana jatigi ni sirani joro ni degun o kan nyina la ilaha illa allah ko o kan nyina ko ibe hakilito ala gavo wayna ni fra ya dogera fra ko ina sagoy
ebi kata minnu ka fura bɔ olu yɛrɛ bisa do kɛra furago la elle limanaya ta i si bɛ kɛ alabatu min na de o jaabu de bɛna d'i ma yala saya ye wajibi ye koyi n'a ko kɛra ten nɔ i b'a ye n'a sera ngɔnɔ ma tuma min mankanw bɛ caya waati la kɔrɔkɔrɔkanw bɛ caya waati la ani halo i b'a ye dɔw bɛ sin ka halo ten n'o kɛra o y'a tigi taalen ye ala ka laban ye ni bɛ minɛ nin cogoya de la naam summa dɔw ta yɛgɛro la ma bɛna naam bisimilahi summa ka segin ruddu u ye danfɛnw segin a ko ku tɛ farati kibaruya nana ko bugusotigi tɛ yen nɔ bɔgɔsotigi tɛ yen nɔ fo malikal mɔti a bɛ yaala o da la don o don sen fila diɲɛ bɛɛ b'ale ɲɛkɔrɔ komi n'a fɔ to tasa b'i ɲɛkɔrɔ cogo min a b'a ɲɛ yaala yaala don o don n'i ka sanga banna yɔrɔ min dɔrɔn babu a bananen kun don ayi n'a fɔra ko karisa fatura a fɔ ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mun kun b'a la ayi mun kun b'a la o t'a la naam ka segin ni danfɛnw segin ka da ala ma ala min y'o maraliba ye ala min ye masa sabatilen ye tiɲɛ don kiiri b'ale de ye kiiri latɛmɛni b'ale de ye ale ala ye ale de ye kɔrɔsilibagaw lateliman ye o la min ye k'a fɔ magankaw ma jɔnni dɔ n'o bɛ aw kisi kabini golengana dibiw la ani baji kɔnɔna dibiw la a b'a wele damakasili la kɛnɛ kan ani dogo la walahi n'i ye anw kisi ka bɔ nin dibiw ni nin gɛlɛyaw ma walahi an bi kɛ barikadabagaw ye a fo ala Allahu bɛ aw kisi ka bɔ o gɛlɛya in ma ani ka bɔ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma ka segin o bɛ na ta aw a bɛ tila ka filankafuya ni ala ɲɛw man ɲi dɛ ala gɛlɛn bɛɛ de gɛlɛya wuli ka b'i kan i bɛ tila ka taa tɔgɔ duman di fɛn wɛrɛ ma kana o kɛ قل اكفو الله تعالى الذي سيباي ننونغا اكل ذابشي او كان تواصم في اسيب عليك فرقرونجي على كوكو على كراكو على كانجسي نعم او من تحت ارجلكم ولا او كمن او سنغور لولا ادوكلو شروناوي على كانجسي wala be aw nyami ka ke jamakulu ye ka dunene to ka gele ma ala kala ko ninga no do ma jabi ni de la anana bukhari la ani muslim wara wa muslim ko sa'altu rabbi alla ja'ala basa ummati bainahum famana'aniha ko ala kira ko ale ala deli ko ala kana ale ka mandon ga kele gelen ke uni ɲɔgɔn cɛ ko ala ye ale bali o la ala ma sɔn ma mandon yɛrɛw silamaw yɛrɛw u ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya u ka partout ko k'o dabila ala ma sɔn partout ko in do sa de i b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kuma kelen de fɔ aw bɛɛ bɛ hakilila kelen de la différence foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya dɔrɔn an k'a kɛ dege ye an ka o n'an sɛgɛn den kan o ɲɔgɔn faamubaliya dɔrɔn aw bɛɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ marakan na u b'a fɔ dege de ma ko sɛgɛn den e ko an ka wari min b'an bolo an ka dege san ne ko ayi ko ona sɛgɛnden kɔbɔ an gɛrɛ la sɛgɛnden yali o ni sɛgɛnden yali a bɛɛ kelen ye an gɛrɛ la bon ka sɔrɔ an bɛɛ ka gɛlɛ fɛn kelen na bɛɛ fɛn kelen de ɲɔgɔn faamubaliya dɔrɔn de don
bani be islamu ga dina ko kelen minuna fo awa udobe awa fewum ta nyon gama fo ite nyon fam balego e ya fam chugo ni chugo la ni ya fam ni chugo la na mo be ko la dron kelen wa ala kira ko ale ka do ma jabi horola awana angone mi islamu min fu islamu yi anga gil so anga ñoom la sira bil hikmati wal mau'izatil hasanati fitna na balaw dina ko kele aman ngone ala ka gisam nam ega fule liggéey kayfa coyami nusarrifu laayati nambe aya u banga dalu yo banga la'allahum minum bi anga sejira koni adola ulu yafqahuna kuna fam wa kadhaba qaumaka ega maun galon sigara ni qur'anai wa huwa kasuru qur'anai ale de ciye qul ega fu umma laistu ne make wakilin ni tangali baye au ga usara naba ni la seligela de mba aga konyi bi ala de bolo ni asura amanya madani jadu nam mustaqarrun sabati yuroni sabati wadibe likulli nabain kibariya bela jelenye wasawfa usoni ta'lamun au bina tadon idha ra'aita alladhina ni moye yakhuduna ma minum uchogoba ayatina anga qur'ana aya ulani yele bonnay fa'aridi igi kodi anhum tabu ma kanu sigi nyonya ata yakhudu ko ga chogoba fi hadithin barula ghairihi no ya tanay imma yansiyannaka shaytane shaytan mana ela nyine wala taq'ud igana sigi ba'da dhikra hagilin jigi gobe ma'al qawmi kafara moga min indo ni gelawi وما من شيء nam silama ko na fara ko nga wuli wi ko malangolo fukuma bela jelen fi andna sega sigi misiri kono de nin jigira wama min shay'in foite على الذين mauga يتقون ma min bisralani من حسابهم tamini chobali bawo ko kolosilila ولكن nga ذكرى ni sigi nyonya o hakilin jigide لعلهم yalla sa'ulu يتقون nu yere tanga gabo kuma ma bate kuma ni kuma bi ga fo ikoro na ima shanle tano ibizo ngida do kuma ula ni du yida do kuma langolona awa kuma minun ni bunyata ala ka nyisi alama bunyata ala ka nyisi kirama ibi toro surala de nam وذر الذين ega mautoy اتخذوا دينهم ma minun yuga dina sumina لعبا longe ولهوا ani resulaye وغرتهم الحياة nyamadu marasa الدنيا no gonda ala ga surun وذكر wajulige به ni qur'ane أن تبصر نفس akumana ikona ni labla بما ni fenye كسبت ni ninye obara ليس ولي besilibade لها ni nye من دون na wagena الله lay ولا شفيع wala sunay domba ulu da ko min be sunay dom na lache kasro ajoda fo to lu yala famfe ma de be sunan do ala yoro ni okera ala jena minye ala ndi jeni awa joye wal ma boliye ko ga sunan do hake to lu bolo nam bismillah وإن تعدل ni nye kuma bolige كل عدل kuma boli bela jelena لا uto يؤاخذ mina kamina la أولئك ulu الذين de moye أبلسوا nu ulabla بما ni fin sabi kasabu nu yo bara لهم شراب min jibo luye من حميم min jikalana وعذاب alladhaba min turuga bon بما ni fin sabi nu kera obe gabriya قل ekafo ندعو ما yala obe fin de welewa من دون walma الله anadi wure نعم yala an ga fin de welewa من دون na الله magina lay لا ينفعنا min weleli min batuli tan nafa ni weleli koro de batuli ko awo ni so ingili sabu abdurrahman ibn abubakar siddiq yana alaka salama ya bang ma wele ka dai baratul islam ni ayin jigina dala nam لا ينفعنا abatu baliyati anto la fauna نعم abatuliti an nafa ولا يضرنا abatu baliyati anto roere ونرد
no kera na sagi على قابنا ankoka بعد tende minengo هدانا الله yala yankana kana salam yama كالذي annake ko menafu mo chogo استعوته الشياطين shaytanu yotigila malatunu في الأرض dugolola حيرانا na kera kuna siribaye له أصحاب ta fanyere do ayre jenyon babu يدعونه ubawele kata kanama إيتنا namma قل atu jabi abita kumve kata sayre mayenno قل o manyinde nam قل afo إن هدى الله alaka kana هو odi الهدى kana أمرنا bi an nyamariya نسلم anga yerdi رب العالمين dambun daba mama ونقيم الصلاة ananga salijo واتقوا anaka siralanye وهو الذي ala de masai إليه تشرون dubiya faranyo ga dale alayma وهو الذي bismillah وهو الذي ala de masai خلق السماوات na isanguluda والأرض ani duma golo بالحق ni tiɲɛ ويوم i ka don ta se يقول don min ni ala b'a fo كن fɛn ma ke فيكون fɛkun a bi kɛ قوله a b'a fɔ danfɛnw ma a bɛ ka wuli bɛɛ bɛ sin ka wuli kalifara sele ma bɔ soose komi n'a fɔ firifirinu olu bɛ panpan ka bɔ dingɛw kɔnɔ cogo min ni san tigɛra nam قوله ala ka kuma الحق o de ye tiɲɛ وله الملك fanga b'ale de bolo يوم don na ينفخ don min n'u bɛ fiyɛli kɛ في السور buru kɔnɔ عالم الغيب ko dogolen dɔn b'a de ala ye والشهادة ani bangalenw dɔn b'a de ala ye وهو ale ala ye الحكيم ale de ka kiiri bɛnnen dɔn الخبير ale de ye ko dogolen dugulen ye وإذ e ka tuma taga se قال إبراهيم tuma min ni Ibrahim ko لأبيه a fa ma آزر n'o ye Azara ye تتخذ أصناما yala e bɛ boliw de somina wa آلهة maaw ye إني ne أراك ne bɛ e ye وقومك i n'i ka mɔgɔw في ضلال filila مبين min bangalen dɔ وكذلك Ibrahima ko a fa ma a fa jɔnni Azara o y'a wolo fa ye wa walima fani jini dɔ kuma bɛ yan de tafsiru ko cogo di yan nɔ Ibrahima fa min tɔgɔ ye ko Azara jobatila kun don o ye jaabili kɛ ka bɔ o ma a ko a dun fɔra ko kira lasiliw k'u tangalen bɛ ka bɔ filankafoya ma o ko tangali in ye yanni nɔrɔ ka b'u la o kumana ni nɔrɔ in bɔra u la k'o la k'a bɛ se ka bin o ka kɛ filankafo ye naam facarnibagaw ye kuma fɔ tan de nin yɔrɔ la nin ye n'an sɔnna ko Azara de ye a wolofa ye dɔw ye jaabu de ko kura dɔw ko ayi ko Azara in kun ye a binake de ye Ibrahima fa tɔgɔ kun ye ko Tarikh awa ekumana kawo kun ye ka tɔgɔ Azara in kun ye kafiri de ye وتارك أبوه مات في فترة Ibrahima fa Tarikh ko o fatura wagati la لم يثبت سجوده لصنم ale a ma sabati ko a sujudi bi boli وإنما سماه أبا على عادة العرب ko o y'a wele ko fa komi arabu ka laada ye من تسمية العم أبا ka binake wele ko fa وفي التوراة اسم أبي إبراهيم تارك
ako tawreta kono afara yinno ko ibrahima fatu de kunye ko tarikh wadi bi tawreta la al ubuwa tumathilu ma huwa aslu al fard fal ab wal jadd wa jadd al jadd abun وطلقت الأبوة على المساوي للأب مثل العم وجاء مثل هذا في القرآن هنا قال الحق سبحانه أم كنتم شهداء إذا هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إن قلنا إسماعيل جتيرا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كبناك ويلي كفا وما فلويا minun go afani jini don ikado ka foko atika foko yekuma fo mi nyawa mana qur'ani kono minun mana qur'ani kono hakaza نعم وأقول ذلك لأولي في مثلا وقال بها اللغط الكثير كما شمم بها فالبعض من العلماء قال هل كان آذر أبا لإبراهيم والحديث الشريف يقول خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء على كلا أبي خبر لك أنه من سلسلة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال وآذر كان مشركا وما دام الحق يقول في آية أخرى إنما المشركون نجس فلو أن آذر الوالد الحقيقي لإبراهيم لكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته وأرى أنه أمه من تفسير دينغو قال لكم إننا كوا بنا كده barika sabke alagada ko alima wuli ubalita min as-salati at-tahirin ila arham at-tahirat o be kana ga fukko alagada ga dami ko asino limbi kabo flanga fema fayam famfe ani bayam famfe non koni afayde fundo katla ga tofo ni ay la dala ni mo fa tofo ifa karsa ko ba suri faare reto yi ni go de may faabi ngani wi fa karta bi o fani chini don gelo ya fam ju wala ngan nun na ñono te torol fege na kera fay ti ba suru kira kuma fama ci wore bal na ma ga faare abana kira kuma jelendo naam bismillah nun de mangama yoroye وكذلك وتوين للا نري إبراهيم ملكوت السماوات أمي جرى لجي إبراهيم لا سانغولو كمرا لفين دغوليونا والأرض أندوما كولو كمرا لفين دغوليونا وليكون أن يرثى إبراهيم لجي من الموقنين دعني أبعدوي ولما تمامي جن الليل نسو دونا عليه إبراهيم كان رأى كوكبا أيا نيما كلا كدولو لجي أنيمي دولو تاجولا أي دولو دوي قال أكو هذا ربي نينماي فلما أفل تمامي أفل نو دوغرا قال إبراهيم كو لا أحب الآفلين نت دونغابو باو فدي ففي دونغابو لما يباني فلما أشين فدي ففي نبي دونغابو لما يبان نام فلما تمامي رأى القمر سفلنا لي إبراهيم يكالوي بازغا ينجي باي قال إبراهيم كوما هذا ربي نماي فلما تمامي أفل نكالو بنا قال إبراهيم كو لئن لم يهديني ربي والله ننما مانكاندا لأكونن ملابانغاكي من القوم مودوي الضالين من يفلبانتيوي فلما تمامي رأى الشمس ناي
itle yengi baye ago هذا ربي ko hada rabbi bazighatan atlalaga ko hada lana laysat min zawat furush fen feni awa farajma fen de musula atazkiru biki musabike bazighatan hada barine wutama gutuke ka ba ma sai ko hada nam ninde ne mai kara wulita zikir khabari akoni dene mai akbaru ninde ga bon falamma kadme dulu ga tumami akhlati ni ofana dugura qala ago ya qaumi ya nga mon inni ne bari'un mari lembe mimma kabo fimma tushrikuna na bo flanga biya inni ne wajadu wajiya ne nyesi lilladhi kana masama samawati masami sanguluda wal arda ani dugma golo hanifan dina milelinye wama ana mage min al mushrikin filanga fude fahajaw qawmuhum ni rola ikaro ibrahim ay taraqidi kinu idondon ni yeweleli model doy mo be la hala mi nga kayele nuyi dondon yela to na fam yasuru ajirula ako ni ndanfen nu ni mo be danfen batu iganga ni dolo ende batu ni tahkum ayela luladi naam agogo hada alladhi yadhkuru alatakum فكأنه قال سلمنا جدلا أنه ربكم لكنه يافل ويعيب عنك ولا يحب الله في ليل إبراهيم النوم تتلقلي أي ولا فميدك نعم fahajaw qawmuhum أجا موي أسوس اليوميا قال إبراهيم go atuhajjuni يلا أو بني سوس اليوميا دوا billahi نال على وقد هداني أو بني سوس اليوميا دوا في الليل أتهاج يلا أو بني سوس اليوميا دوا billahi على لا وقد هداني أبادي على إنك كندا ولا أخاف ما ندسرا فيني تشركون ni aw be filanga fiya لي noye إلا أن يشاء ربي ne maya kanu شيئا fani ni may fendo kanu وسع ربي ne may irwalige كل شيء tembela jelenna علما donina أفلا تتذكرون yala aw de wajuli minadewa وكيف ya soso ako aw be ne soso alaka kelebantiala alaka kelebantia dogolendo adogolendo ala ingana katrama aw ba fa bene babali ka bolu sunela ko bolu be ko jugu senema aw masra ala ni ala mi aw ni bolu da ne o ala mbatu aw ko ni kasra bolu ni ajota la de ala gon ga jara bu sika jon soro ne ma fu ko fende soro ni ala e femi ngano gane soro bene soro ngane tisra ga jon mi nam وكيف to jumendela أخاف ما ninne bisran fenye أشركتم na yo fara alaga ولا تخافون aw dun desran أنكم kabaw أشركتم aw flanga fera بالله ni alay ما ay fende fara alaga لم ينزل سلطان ni alama dalu jigi no badule عليكم aw kan فأي الفريقين jama jumaindo أحق no gakan بالأمن ni basgiye ni aw kera na badon الذين mawdo آمنوا ma minu liman yara لم يلبسوا إيمانهم dumuga liman ya nyami بظلم nin donyoni ye komi flanga fuya أولئك ha ni anana hadise kono zulum ye flanga fuya de nam ulaika o mangutu nyumantigiu لهم الأمن basigili bolu de bolo وهم ulu مهتدون ukananindo وتلك ako o folen حجتنا odi anga dalue آتينا إبراهيم anga dalu nundi ibrahim amma على قومه ibrahim fule ga dalu di min ni minye ala ka kelebantiyaga
dolo dogoli ani fembo ko fe o kumana akodi anga dalu edere nanya di Ibrahima ma ala qawmi aga moga na fa darajati man awme maga valeru kuruda nasha'u nanyo ga valeru kuruda likanu doni ni kodona inna rabbaka imma hakimun akiri benendo aka barawla alimun don gelado naka